després et desapareix. I després es torna a inflar. Ara ho veurem. Que por! On ha caigut? Sí, veieu, eh? És una bolsa de la Ja, és una bossa. Podem ficar-li una ¿Es mica. la de Pablo? Podem ficar-li una mica més. Mira, mira, se está inflando. No, perquè no li arriba. Oye, la goma ya está para borrar otra vez. Mira, mira, mira. Ahí, Ara podem sucar bé. Ara sí. Que es con papel. I no rebenta, el globus? Ja veo. No. Veieu que tot l'aire s'ha... Sí. S'ha condensat. Jo vull que es torni a No, inflar. condensat no. Vols que es torni a inflar? Comprimit. No, es que Te'l dono. ¿Qué? Te'l dono. No, sí, era ahí. Te'l dono. Me voy a morir. Tampoco. Ah, Sí. bon, però el traurem, a veure què passa. Creieu que es tornarà a inflar, petarà, moriré... Però punt o Ya no se vuelve punt? a inflar. No, es troba però no del Poc a tope. poc, exacte. Sí. Poc a poc. A poc a poc, Sin pum, sin pum. sin punt, perquè si cabia l'aire abans, en aquell volum, perquè no hi ha de Se cabre. nos ha tancat el plàstic. Poc a poc, jo crec. A veure si explota, no sé. Se està transformant. No, jo crec que no explota, Sí, sí que sí. Ah! És que m'he imaginat. Isma, vídeo épico. Este no es el ángulo, Isma, no sabes. No, te lo doy a ti si Dale, dale, quieres. amplía y vuelve. Amplíalo, amplíalo. Ahí, ahí. Buenas a todos. Por si me toca hacer segundos alguien que ve. Va. Ai, que peta, que peta, que peta. Oye, la idea. Més o menys ja ho tindríem, no? Però- ¡Pum! Li queda fer-li la volta. Hem de donar-li la volta, que és refrescant. Como el bistec. Si le tiro la goma, peta. Eh? Si le tiro la goma, peta. No, ma, porque va a Tira, tirar. tira la goma. Ay. Mátalo, mátalo. Tira-li, a veure què passa.